Ni tariki kenda mweri Jwena mwaka jwa 2024 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi embutharakanithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru, na ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega. Amwe na nteto iria nkureterete ni bathatu ba biashara batandatu baria boragirwe Somalia kunogokwa na Rwantere cia Kandebene. Njuri ncheke kumeneria baria babanganite muchemanio jwa arimi ba miraa maili 3 onde arimi bamwe ba miraa bonekete kurega kuthingatira mugomo jwa kurega gutwa miraa wa ntuku mugwanja. Kanisa ya AIPC elenjoka kuriunga njemwe kuromba kenda kweberia kirumi kiria gitiginja ni njuri ncheke. Bondi ya municipality ya Maua weka muchemani waria kambuni cha matatu inenkeri marinya jao kenda kwebana na nkuchanio. Mwonaniria wetu wa mathithio ni Maureen Kome na ningetwa Maureen Kinyana. Nteto chetu chiriambiria thaiji MCA wa Ntima East Dan Mukoronia na ithurite ati akabangira kigina kingi gya kwagirithia barabara ward-ini ni untungugi iria MTF eritete itakinyanira kuthondeka barabara ubwega uria gukwendeka. Ariuga kiri budget ya 2023-2024 ward eje ya thuriri milioni 9 ende ngugi iria eritetwe te gukinya mbecha iji kagitene ukauna we MC wa municipality Caleb Mutethia na ugite kuri na obatu bwa mbunge ya Meru gukaranthe na obisi ya ngavana na gwitikaniria iguru ria budget na mirandi iria ibati kwewa gitio. Ariuga eje akeneo njira ya gutigira mbecha cha mwinge ite kwenyangwa. Muthuri Muriuki ne agutwambiriria nyuma ya karibaga ntukone kwithwa bachiumirite ntuko inka inthiru na kwithwa bete tora barabara ithithu bubwene murada jwa MTF na imateta jao jatakinya kithirikari ya kaunti ya Meru no ndo barabara iji iretha mbere kithuka kitumuthana na rubetha bagichumiria na kwambia kwithiria barabara ya bongwa nyuma ya gutethero na moram ni MC wa Ntereji no Dan Mukoronia jiende ne njibo thoku totetiga kuga ne njibo thoku ete njibwega ngari itite yana ndira kuma gokura ngari itigaira mouru au murandi jwa MTF batu atukujurani kabisa nonto na tuta expected batu MTF inja barabara echoketiga itekiri maram kwau batu katukuga murandi jwa MTF utiotedio kinyaboni ni tuonete keju na ara gukumenyekana batita ngugithira ibatigane nayo antu akuja kuthukiria antu njira jojo na bara tuthukiria kabari kaka kongo kuona kaka katugwikira maramwa pejere bara kathukangia burunya twingo twenjite kaire tuwekira maiga nthiguru na barana baba tuthithirie njira bau ba MTF njira tuta itwathithirwe ndi maiga je guitwa jara jatandire atha rira former MCA ari kuma uro njira u maiga jau ija itirwe jara tigwa jonthe je Nterecia barabara twathithia kabera orango ari kombe igukuruka nontu twina maomboresi na twina mathiko ja kethora jario aramisi kenda ngari yomba igukuruka ende ngwetikia after mathiko ibeze batuthithiria barabara bwega na tugacokia nkatho mono tugatura antu bakithama nyomba tugatura barabara ethuki ure igwira thuki turikane MTF ni retire anandi nontu ni retire ri twatura utebyo tukugita bungi na nenkere MCA zibeto mbecha TMCA tonya mubukone odacho de na kurukite mubukone aina family na kwenda otethia arafu atwa tukariu amna bubu kulingana MC Dan Mukoronia augite na tengete milioni 9 cia barabara iji kituminandi akona murandi jwa MTF arajo kinyite jute kwagira ndene kaunti ya Meru ndakurukite milioni 9 cia njira na njira iji ndamitarite ri moire ikathithwa ke milioni 9 yu na andu banture je bobongo ibejite kwithira njira iji urethithirwe ke thukirwe kiruye kali na nande tureteire tengabane ja atuma andu babe ja kuthithia njira ebwa ende toja kuigwa nyarori cha MTF ichietire milioni 9 itoitire na twatenga na chuka njira ithithwe
na ndikira gutuma mwirete akachiathirire tonye mukojwawe nontu tutukumenya chiathire nontu njira ndatengerete maram drainage na karabati gwekera inya karabati samoya lakini utibyo byekirwa na ndiro nkumuromba kethira achiathirire atonye muko inya wendi mbeche ngwendi na maitathira agirie na reire ejathithie njireje na andu bantureje bakagwirwa na nontu ibathurira ici ageriwa bakagwirwa kenda bakethwa bari amwe amna bubu kongina ku MC wa municipality kale muteria akiathi gungwa kariba mjini parabe baitiki ba Islam beterete kumungura muthenya ruju amna bubu awe atongere ba moitike mwanya mwanyi ba biri kwijamwe na gutigiri boka lithio tongeria ndende county Meru nikana gutigira kwina ngwataniro tukwena arua going forward either tifa toi possible aisilamu na Kristo tukakara twimenya twiromba Murungu umwe na ntukujena arua ni ria yumbo tureta amwe muno as a community both Christians and Muslims ntukwena arua ni ria yumbo tureta amwe maybe tukorirwe ni differences tieto tukambi ku reflect na mantu jaji ombi kuleta that cohesion ntu mbuga tu chwa solution ya twithwa twina cohesion as a county tu kwaga as leaders both MCAs, governors, senators na babangi. But now if at all we can include another function irayo na yo region bugano ituretere thiri nene nonto tukiendelea tukali tuka waste a lot of time, a lot of resources nengwetikia keu tikyo kiendekia yantu betu akiunya budget ye bathithitie no mwanka thirikari ya county Meru twikimiamukira nikenda kwithwa kwino kinyaniria na kim budget ira turathithirie as an assembly ngwetikia uninde MC wa municipality itula coming up na one of the best budget ira tumbi kumbi kwejacho na nandika gitega kinyitara executive negeti ku implement budget ye ko nkuromba nya the other arm in government the executive embrace membura assembly radithirie kenda nandi kuthwa kwina continuity assembly kadithete most budget na implement you animbio ni executive so it is very important the two functions chiji kalende chiaranirie kenda nandi thatu to interpreting budget ira turathithitie ki executive no ndombone nkiri executive mathuganyo ja kujara rathithitie ekara mwiko je implement na ndi batu turambire kuthithia na ndi budget ye itemized budget onjira je to tukamitwira mbe chingana ona tukauga ningana ona na tukamenya ne ate kwenda kuthithwa na tauma una ndi tukaeta njira yengi tukamaki eu tukauga gitaige kwendekana na tukauga imbe chingana ona na tutuingwa tukaja kufollow ndeja ndabwira njira intengerete mbeche fulani tukomba kuma twitinde tukumenya njira itu mitengerete mbeche fulani tugatenya kinga na tukamure na njira yetu ikali no ntumbeche itu atengere na itu je MCA wetu fulani na atengere mbeche chingana ona Muturi Murioki Buru TV mutine jokangangi Akristo na atumiria ba kanisa ya AIPCA Nterechi Alinjoka ni bakinyete nja kwa umwe wao kumurombera kenda kurita kirumi kiria giatigirwe kune ya kurubanjuri nteke ntere ubatongeretwe ni Pastor Charles Mereti bare athira mutano ngina wa uria bezete kurombera niwe waikirie ndhitango kwa njuri bakuremwa gwitikanĩria nyuma ya nkuchanio cha kinja bariuga ibwega njuri nteke kuweza gakanya urekanĩri kana kinya kanisa ikaewa kanya kugeria kuthiria nkuchanio cha antu banja antu akurumana. Nicholas Shabare ni wewe na rugono ru Njuria kilera niera rumanite na ati tukwatwe kanisa ya AIPCA Alinjoka kutheria mushino tuwitheria rietwa ni Jesu na nonto Murungu no ari na inya iguru uria mainya amara mangi emonthe ikio nonto Akristo bakanisa ya AIPCA bakinyete muji gwa nderi Nterechi Alinjoka nikenda kutheria muji uju nyuma ya ukurumwa anenjori nyuma ya muji uyu kwithira wena nkujana na muruagi na agwa amukuru wa muji uyu oni ndaritire barua yeta kwanjori kulugira ndisi kenda nengaro family ye nde miambane dia nde pastor kanisa yo chama nionjoria kuona barua arangenta muno na ratharau barua na ratharau ndisi ala ya kuimba muzio mono yo tuyete kuoria bora bwetherwe ni njuria ntuku iraba bare twetire kuno ntubatu twatumi turi akuru bakanisa turi ya mucia na twikweya ora twenda kwaria nwe na rere kwaria batwi twi kwaria na twathila kwelano na twira ke ya kanisa ne nikenda twira lakini ateire atwira kanisa ne aokere ara eta konjuri na rota konjuri no tebure bakuya bakuimba tabale to bara ni na bararea wala sasibe sana amen
bareto barania kanisa barea na baya kuruma mushiyo tutia wea kanisa tia wea barala kinyalo alio kanisa na tontubo bae kuruma na tu kanisa toya kutharimaria tone a Yesu ende kulingana na atumiri aba kanisa eno wamwe na Kristo bari ugabotika bae na ando ananjori no ende kinyanjori ne bateri kwethire giteja a Kristo ende batu turwatire chama ni onjori nare gotumira antu bubu eno ntu batu etu kanisa abwiri kutuma na etho ni kwe ya karande na ntu kanisa akona thine yire nimbi ni biatumite antu babe yakirwe na bero takirwe ate yire oria nimbi no akuru atumire banjuri bare yana bare barimba muchomo no ende batu turwatira akuru kanisa buwa etheria ate thiri boya na ata ende njuthi njire regerete etha batu kwenda tukarande twaria twakintu kimwe kutuika kanisa na njuri bi wetaniria koka ya kutharau pastor we kutharau a member tutetaniria na inkuibwa antu babarua pastor ya kuoria baeta kubareta kuimba muci wake wintukira winkunike na tharike Yesu na ondethia no bungethia wakwa Kumalenjoka Gebe North Petan Class Chabare Njori ncheke ya kuma marani bachumirite gutariria kumakua ni ure mitino ya barabara yonekete kuongereka bunene muno Nterecha Meru batongeretwe ningaikana mpyo baugite kinya kethira thirikari ni guchumia gwika mitaratara ya kunyia mitino kuri na ubatu bwa akenya kuromba kenda kwenga kirundu kia mitino ni barombete kwagirithwa kwa ndarata ya nithi ni thirikari na nkuruki kuria ndereba na atumiri bonthe ba barabara kuthingatira mawatho na kumenyera kenda guchebania na ugwati. Martin Mugambi na Chionkuruki. Yo, konjori yake ama anega konje agotwa konjora aratetha kuruba kanjo ya njori ncheke kuma kiri gichigo mbunge kia maraibona netie kumakanwa kwao imakarika ma mitino mara makoneka kiri barabara cia nthiguru ya Kenya ntugo gwa ntugo nitwonete accident nyingi muno gitukika guku Kenya yonde na muno ta mulwanyithi nitikaite tukiragwa ati tugacenjerua njireu iro aria ega kana bakenda sa ya kurugana iguru riu ontu nubati kugita atia ni wega ndi chairman wa Njori Ncheke Mara sub county ni gitaria riri ambula kombete kwedwa kwena metino mingi muno ya barabara na igitani riri arista ni kuromba kana ni nko appeal ke mandela ba meto tonto le mone bo bakodi baka overtake ngari ala etebuli ko overtake na bakara best speed tonto bako dalanto babaira kuntukula konge ngai kana mpiura no emokareri igete wa kurwaba ariuga mona gutwika thirikari ni gwichaitira kuthiria mitino eno wana mandereba kaba bateri gutigana na ndwiro ira nene barabara nino ninkolomba kana tole akoroba Njori nitukuga kwempwe ile jira kwa mumelo agule kwempwe jetora na mshwali akauga mwenda pole ajikwai kone nkolomba balaba kwenda bagetoluguta nto boda boda na ndereba bamenya gita lele kwenda okena ambula le momo datu no kuma na untelo kali balabalani njirega tendela na ukatumangali kaomba kuma balabalani ka gitabule kwa une nkolomba gita lele mandereba medo me wangalifu kiaria cia ndagacha ya nithire bakonie bariuga ndagitari William Ruto uranwe mutongorua mugongo na nenkanire wira ne kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi na koguna bateri kwithirwa agikaragata na kurikiria wira ne bobo tole akoroba Njori Ncheke ya Mara sub county netwedetwe liria na mutongoria wa bururi Samuel Ruto atwera twamurura gatirondekera ndase ya Nyiri kande ikuinyanyia nitwegwete mweri mudiru kana last month but one nekwejete timu yajete kuona borea antu aunda asa ya Nyiri engerodwa na nebejire na kwagana public bagetabora baria na bona no kankoria dirikari egeria kujiwa jioya muthia bota kuruba Njori bariuga kuri bantu makinya mantu mama bagacoka gikaro kinene kuruta kigongwana kenda kuthiria mitino eno riu ntije kana kanjuri igacoka na aria
galoni ciao iruthe maoya pengine no mambe gutethia nontu ino mitino yonde tutikomenya nimbie gutuma itukika nontu tutienda guta mtu no umwe. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraham bitagwa Martin Mugambi. Nyuma ya aremi ba mirago etikaniria na mugambo jumwe ati guti wao gatwa mirago ntuko mugwanja na ndi murungamiri wa ngwataniro ya Nyamita Miriti Ngozi augite kuri boba aremi kuma ntonyire bagwita giuta tena wetikaniria bobo hakarine bamenerete bonene atongeria bagisiasa mono abunge bakiugane bakiri onde mathina kathomba jonekete kurumira kimera kya mira. Dennis Mugendi na Nteto Ejinkuruki. Mpibembe ri vaitumu na John 4 na ndani kile andu abaiche thinere miraene na batwira batikumya thinere kuria mira MP beto wanzi bakumya manto ya kuria mira lakini baromere baratwira ibo no ndo mujemane watu yari mari thatu ko mujemane yora to ayuthithie kenda beya ututetheria no ndibo twatarire twabekira sauti cietu beto twarira cia yara ya twithinetie ko tha ibo nde kaba tuthekela ko ka tukuromba twebera kinyabo miaka 5 ete kuraya yobenga itene bende kana bare no ndote mwembe wayo wiretwe Ngozi na temuguta nyumo indi ni murungamiri kiama kia mira Nyamita nawe athuri ni kiria gutariria ati tiga ubo bari arimi na biashara ba mira kunywa muma kinene kia mairi 3 na gwitikanirio twega atumira ntuko mugwanja kuri na bo barauniretwa riu na kumetua untu nande akwira bangi bare batigi batikumetua kinyabo ibambanirie nayo tari twaria kangwenda kwira arimi na biashara no ntubwa kuromogora mirero metwe antu baingi oro baretire na barandiria bamwe araniritia sumari na rwari ruo karaka rutabwire na rutero rumwe rutero kuma rwantonyiri iro karaka rutero karaka support yo to mira no ndwari bakone batwite mira na report une yete kone ndwari batwite mira ya kawaida ko tutetegeria mirero majoro tere rumwe rutero ngiro rutero to mira turua no ndo bari banjiri tu mira bantonyiri wari ne batwite mira mingi kwanjira uyu kinya bantu bathiru banjiri kwitha batwite mira weto muntu me akwitha arometwe utwa mira mwangari atwakara ande twende twiringanete asa group tumenyora mira yakabangirwa kenda tona mira wetha kiacoka kuthimwa na kilo na kenda ria tukwa tukuromya mira kutweke muntu wende na kwitha airendi aya Mr. Ngozi kiuria kira kingo ndigukuria ouga arimi bathiru nyawe batigotua mirano ntoba ntonyiri baratwire na bakongi botua ara kwima 3 ikwarumanirwe kwero ura gatumira mbere ntuko mugwanja na rumi na ndiri bau bamutu ati barumi kana na bathiru bakarumu bakanete gwakara mantu akirumi antu batwite bonde kake acoka kithwanwe kite kiorwe na kinya muntu obangire mantu aita kurumana ntewete kiantu bondi babangite kana bawatanirite ngwatanwe kirumi na ituwete renge muntu aeta karande athwania eta banga mantu aya kurumana ukirumi kira kya affect anto inge na itu kirumi kiwe karero enderenge anto bacoke mairi 3 ara bathirie kirumi kiu no ntu kinyore ndi kuri antu batwite mira na no ana beto na no bari mucemane ndo yo nyumara ya mairi 3 ru ni rwaria rwa mutongeria wa kiama kia mira Nyamita tawe Ngozi kuri na karibangi nyabo benda iguta maoni jao batwathianete bakwenda ikuga mantu yegie kimera giki kiao kia mira kiria kirumiriritwe ni thina inyingi kwambiri wita watea mbito muithu na bia tuma mbari antuko na rua kankwaria no ntuba mucemanio yo ari ku ntuko Jumamosi mucemanio yo Jumamosi iyo ari yo moya endu yo tai na moroto yo moya antu ba mana endu ba ndamana na itumi no agutho ku mantu yenda kwa rua windona na bwakwa nkaria mutongoria mantu ya bui kwandika memorandum ikweleza mantu ya kwendekana na grievances ikaandikwa antu basalo bakai bakaendia ofisi-ini ira relevant offices bakaendia kithe kwa CS Lentore bakaendia kithe ni kwa ngavana bakaendia kithe ni kopingi mbunge bakaendia petition yengi kinya seneti bakeleza thina ire ikimiria na kateru ire kuo indi kuroma mutemanio ne kurumanga CS Lentore
bwa akamutongoria wetu Murungu atutethete tutona wasiri ringi bwa mwaka mutolo untu buni buthuku sana na antu baichokere woni nimbitie muntu wetu ambalamu wa uturire kuruma antu ba Murungu endu antu abaruma abatharima lentore uria wore na watharima ni antu bara batakurumire no antu batai na mandate na batai na power na batai no wezo bo kuruma igwa uroki kabisa baba yote embere andere ariara ni a selected few Richard manto yo mseu wa kwaria ika ukaraga kufuza no ntwara ikware na mwembe wonde ote mwembe otare antwara na kuwa ni antu bandu bareo are kuwe na no mwembe na bati kuya a control antu bra babati kubwethia secondly musema ni yura yua mira lentori mwembe MP etu mwembe ora wina na Somalia imwembe oro tarirwe ari ambassador ni mwembe ko antu bara bonde bakarinde ara bariba ote muntu ote kumyathinere kuria mwembe na kumyathinere ikimira ende kinya baba kuya kwa alafu kuya koso abangi bandae buka ukoso mwingi na kinya kirumi gya kiarumanerwa no mwe na kirumi itucokeria president yetu katho no tunatwere CS lakini aratwira akaita kuondoa ayo twa CS yaita kuondoa katero barabara Nairobi nikenda murimi ona omira ona afueni lakini ya kusangasa twekunenkerwa CS lenturi ka katero bongelekere takabanire nibo nontu mira ya etiembesha nontu kitha katero ni bondolerwe Nairobi tukithwa kwi mwanya tuona kuma twekwa CS lenturi na tosoga twaewa ambassador wa Somalia kawe Kiringo. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru. Na kiri nteto iri igutukinyira kagitene gaka ni ati ngwataniro ya arimi na abiashara bamira kuma ntere cha Igembe baraba izekene mono ta infta ni boretie arimi bamira gukinyithia muthia mugomo juria juretikaneretwe jwa gutiga gutwa mira gwa ntuku mugwanja ni untu ni bareketie kuona ntaira baretarireria tayari ni bareketie kwaraniria na abiashara barutererwa Somalia na ni betikaneretie gukonia mathina jaria jarario ni bakuria abiashara bamira guchokera kuma ntuku ya rojo tariki 10 na nandikinya utui bwa mira guchokerera ntuku ya rojo. Mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabare ni akuthingatira riboti eje tukamigwata na njira endiku o uria tugwita na mbere ni kumira unio tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkoroki. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. We mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on StarTimes to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball.
Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download StarTimes on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni raturi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bonge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Imborera bukiruga metwete kwereka ni muntu akangwata gonto ki director. Director hana bakureka mutu zitete kavagara. Ndabwirire ate manzo cyo kuruga nkimete kavagara. Butumere maromba, butumere magic within 10 minutes. Ndenda nkime kavagara. Na bwe mecheta na botenda ka. Kogwerwa le ne kiribare bejira ha premium kavagara. Tigenia na bagwerirwe kavagara. Usiseme unga, sema raha. Kamilo aja kwe. Ya, kamilo. Tigani. Ndi ngombe ateje. Ndi nyondo nuja tukangire. Mwere tebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antedia. John, yes kebambi. Imbio kwa ngombe cha kunundu chio tendera ubwana. Kuterera kwa ngombe chakwa? Jo. Kwa tumbia farmers daily. Jo. Tumbeje? Pe uteveria ngombe ya wanja weka mapema. Jo. Nedia linge. Ngombe kwa ni atukangi nyonto. Urito mekama umewata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Imbakuta kama za farmers milking surf. Makuta jaja. Jo. Yakaligeria watu kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera amulo kabuganga iyo ne kwera. Tuote kaiwa. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chonde kento biande bia. Tauni yeje. Ndukene chonde. Nande intobyonde bakugunande thieku bire ndukene chonde changirovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Gwatogeni oringi kirinja tochio tucheruthe mwengi chokera na chionkuru kikiri rugono rwa kieba bathatu kiri batandatu bare batere uturo nyuma ya kwithukirwa ni Al-Shabab bakiringaga biashara nthigurune ya Somalia ni banogoketwe narua nterechia Kandebene wodine ya Thwana atongeria Kathumba mono bagi siasa ni bachumirite kirimambura jajajaraza kujeri kieba na kithikiro giki nene bakiromba Ameru kurikithirwa ukaria kinyareria bare ome anthiguru bathatu baubangi bakano gukwa wodine muturi ya kithi ntuku ya Rujo. Kelvin Kimathi katutaririe ripoti eje ya kieba. Wikura kiongo mathwania kieba na kithikiro kine ndio kirumirite nturi ya Laithechi na kibirioshgo na bunge kya Tigania West kiri kiatho kya kuru kya mithatu ya tutigi baraba ithukiro maitha baraba irikanani ya kiama baikundi kya Al-Shabab thokone ya Doble Somalia rua atongoria baraba ikinite kiri kiatho gya kwithikiria arioji mucho ya MC wa Thwana na wa kithi mwenda ithili baraba ruba yukitie kanya kani aushokeria atongoria bonthe baraba shumanire china njeremo kanene ikiri kuona miri atuti ekurukua Nato na manto yareko mheshimiwa Munya na tomanete kayo yuna tomera ngiri 10 so ngiri 5 family Munya na tomanete au ke komite Felicity
na tumanite age komiti kathuri murunga tukura na tumane angiriana na mwakilishi okia ranka mwakanya kethania kwa niaba ya kitu kidogo nkirikakia ipo kome mutu ngana turetere ngirima na tanusha kachagwa na reto ari nara kwa na tutire ngirita tachakura bile turare acho nara antu betu ndendo bwira mantu ya maingi ara tukuthithia ikuma nkorone tegwe lazima tuthithie lakini kuma nkorone na atongoria betu baraba turikanite kirishi kuma twambiririe kuma kwira miri Somali kuma kuya yonthe no tetheria family ki mantu ya yonthe antu baraba turikanite kinyabwe barombereni. Iyi ndi bubu ambire kiri murungamiri wanje iyi akiolota ngavana kawiri ora buri washa kyao kana yatiyo kirinje iyi aro kerenture neji na mirandi ya kyaburu atatu manento mokinye kuboreria kirinje iyi kana kinya kara ya mutongoria wina riboti ikoni ikubi bya tutiyi ndikona tukirero ruare kambwe kuno ntutako ndeko we makosa na baba ra ayo kabu ngavana eto ne yate keitebie tenti tieto onduna kara kia kaka kara against ate katenti sieto sietea no donge to kompa kubuethia ito komprotetent lakini kabana nombe ote katenti sieto kwa batu turato tito morombereni o muntu ara aita morombere no ntoke eta no otende kyan koma na iche mathiko area na iche na tomukania ya arara na kipiara ndio twangamiza bitenti atekere na bubu kiria tongoria bauri ngikinyaba kyolota ngavana kawira na thirikari baburu barabatenda kumenya buru ikubibi antu batandatu county ne ije ya Meru birabiringethetie bunene mwinge maturene thirikari national president William Ruto ne atu supportere na tone tu supportete enya thirikari county ne abwire to support lakini itatu supportere ende babu bwajibo kumano atongorete thirikari county ntebwira ibo mumenya kinya babwe nabo itara kinya ro bwenda kinya bo menye ni bo bukathithia nwe no ntu batwe atutumairo mantu atebwe to atumiro bubwe itara kinya tukaringa mpe lakini ende batu tukurira tutethikirwa twena gym turita thina Rwanda ro ng'ombe weta antu betu kurawa njo mundene kila kitu lakini mutongoria aturamirite ndene county utekia uwa ate arakia ate no ana antu ngoegene ukira na kuya kuina abati sijui nini manto maingi tuteweretwe tuba county ilanto borero rangi anto mwanja moronkoro county ni ro amirire mathiko mwaka mwicho yakona antu wakiura watandato Somalia nthia itha na president yo county atiwa kinya githira kwe muntu menya no turusiasa tukuringa lakini kaba kwera noma atiwa yani kwe muntu okiakwa tutiawe 10 ingavana antu bakwete batandatu antu bakoma Nairobi thirikari nene ikaya tu finance mathiko lakini gavana tu nwa account ya rutere kuraka bwithia we no ngantukwe mathiko akoya kubwithia gatho paralelo ara muchamanio musee urambo nani ambere otuko musee urata wamburu ambere otuko ambere kinya konjuri muntu age wakontorene kwina mamba kaya rwama ni magani urongo ambere kama mamba ya rwama inyoke yakwithira kandari na kya thwara kira mbuthe kiga mathandu kwara karomo kankero wa bitu kwamba twakuluge mantu ya lakini kambuwe iwachiria family heshima iwachiria antu bathone heshima no ntu paipure ke yaro itietu ingirima na kenda ndekirete na gaito chitala to royo ke yara go chitala ira chere ingirima na kenda ndekirete assembly cha kura paipure cha kithima kira so royo ke ya ara ona kithe ichani cha ingirima na kenda into biri bietu tekabina bithina tebe expire tetu kwa bikeya na tetu kwa mburi ke bike yaro lakini iruari wachiria family heshima oya kuina kinanda kaende tore atu ithikirite alafu ndo kwa tukenya tentiri kwa yete ao chongoa kutugenda itumbo kinyamathikone no tukavana no kara mucha mwenda akurio karia kuongelwa muno na uritia Meru kumenya mutongoria wa antu na mathithio mbere ya thurwa buru mwankathai yankabwira babwe atongoria bailakieni na mathithio yao na ilakieni atongoria baraba obwendende bwithinene kana nate mutongori nya muchongo ura arawa a friend in need is a friend indeed muchorore thara na wende withinene no muchore uma lakini rira witharo withinene nutia wa ibangi nawe nubwirite kumenya no ntunthi wari mantu amba kuthia kubwirite ukethei undi thinene nkauma thinene na wethe arune iwe withinene tibontherio
Weru TV kumatiania mbita wake Uvin Kimathi. Akariba nthambiro na kanjo Igembe Central ni bakwendekithia ntura eu kugwata mbaru kithomo gutigira na bate gutigirwa nyuma ki mathomo nkurukia chiari ni boretwe gutigira na baone bakuthoma kagitene ka karutha te kwandikwa ibarua. Rai maskuru yetu ya na mbesa nikinyete maskuru. Kwa hiyo musiari dia tulomeni mbesi na wende tiatia. Ontoko ya ndaibu bakiwa mpera musema nto ya mbesi yankamwasula. Endro ga yakora kawasula na inkoromba kinyasi ari Igembe Central. Tuende tuyeke kithomo ya ura mheshimiwa ndani kile aiyekete kithomo. Uteki ntukenge tomba utumira wokiri nakyo muongo yetu ya mero na wokiri nyantu Igembe Central tibala na njira yokiri kithomo. Example ni Ndambro Secondary School irerari kuthira kabisa itarari jimu irerari yo lakini thai skuru yokirite kutitabili kirasi ari beto asiari to buromba thai ala beto bayolinte tafadhali kato buromba na gitiyo buru tumenyeria na beto ibethirwe musiari ukimenyana ara mwono kuari mwana etu naturo kamenyana ari na bukarekana beto baya indo na baya ni thasi kuthoma beto bela time cia kuthoma kenda at least skuru ikirurwa na beto bethirwe baisawa kenda kithomo kira mheshimiwa akigicite ati Igembe Central ethro esa waingene na constituency ira ingi kinyana beto na boto kyo muleti down turi asiari tuhakikishia na beto iba kuthoma kenda mantu yetu ya ombo kubwa no tutebinge byombo kuri nture yetu tibala kithomo. Akariba ngitana ntere cha Igembe North batwire mundune kwa miaka 10 kinya nyuma ya wirigiro bwa kuona stima nyuma ya makingi ja stima kukinywa no na kinya mikunjo ya mianki wekirwa bari uganyonta yao ya stima ne nyontwe kenda bagunika. Nicholas Chabari na Rukonoro. Mwanka athaino akariba ntora angitana bariuga abonwa ikingi ibestima bona ntora ni chakwao bichure achuretie ewaya achastima no ende bationa amwanki ntora enu mianka 10 kuthira kuma abawekirwa ikingi biu na mwanka athaino mwanki utankana na miaka 10 twekeri stima kwa tweka ni ikingi twekerwa batwe na waya saindi yau batwe mete yetu ratamo yonda njirene irathira kenda twekerwa stima utekorewa kana nombi twaretero stima kono kuma egitara mithiaro ne cieyere ni twere cukuru engitana na itakana ndene ya Igembe North rondo te cukuru enge itakana stima ne ngitana batwe bitwegerwa waya ni je tuona gairi jo Julia ngua meteto ni etemerwe mute muntu agetha ya turamwanka thai yuni yo etemerwe na ntwa stima bataturire na stima jwa barere wakania ende ibotariria menyamarore bakurukagira nonto bagwagi ibastima bakiwa kinya kuthondekwa antundu kana kinya kuthondeka into obira bikwenda gutumira amainya mastima batiombana no mwanka baringe rugendo bathikuraya nikenda abona amainya mau mastima twegero ikingi byanga tona miaka ne komi tona totora kwana ikingi bisuli waya tona muntu ya tora twegera thimo mwanki twamwera twegera na ikingi tona wala liki watoto tora ne mabwana stima tabara stima katona na metho ana beto baba thomi mwana ale thoma runyere bwetha jwa ya kuethia to majini na kuethia to into batu kathitangia akauneka nanga mutuati tutiona wo twethirie ngita na tulo ntoba wa stima twere kairathirira kiongo iti akocie na mieri 3 na bakuibwa aya ngo iti ayo to bana ne tamba lingete batu to techukanjwere no ntoba wa stima komantere changita na Igembe North Petan Class Chabare. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautu ikirinte tochieto cheru themwe tha 3:30 niji na ingi nkurukie tana mbere kukenera mibango ndene ya Weru TV mbita Maureen Kinya muonanirio to mathithio Maureen Kirimi.